Dobrodošli na Leadership simulaciju kreiranu od strane HR Development Centra koja će vam pomoći da na pametan i promišljen način vodite svoju kompaniju. U ovoj simulaciji ćemo se fokusirati na upravljanje ljudima na projektima. U ovom modelu ćete dobiti odgovore na neka pitanja kao što su: kako da selektujemo prave ljude za našu kompaniju, šta znači situaciono rukovođenje i zašto ono daje rezultate, šta znači biti dobar rukovodilac, kako da delegiramo zadatke našim zaposlenima, kako da upravljamo konfliktima i ostalim izazovima koji se javljaju u međuljudskim odnosima među našim zaposlenima, kako da motivišemo i razvijamo naše zaposlene, kao i na koji način njihova ličnost utiče na ove segmente, kako da postavljamo ciljeve, planiramo, pratimo naše zaposlene i upravljamo njihovim učinkom, kao i kako da istovremeno pratimo vremenske okvire koji su nam dati i obezbedimo kvalitet projekta. Za prolazak kroz ovu simulaciju će vam biti potrebno od 4 do 6 sati, međutim naša preporuka je da to podelite u 2 do 3 segmenta. U svakom trenutku imate mogućnost da pauzirate prolazak kroz simulaciju i da kada budete bili spremni za to nastavite tamo gde ste stali. Također, na raspolaganju vam je naša baza znanja u kojoj možete pronaći edukativne videoklipove i tekstualne materijale koji će vam također biti značajan izvor informacija za kviz koji vas čeka na samom prolasku kroz ove segmente. Vaši rezultati će biti mereni na 2 načina, a to je rezultati kroz samu simulaciju kao i rezultati na finalnom skoru kviza znanja. Srećno!